Siku ile utazima roho kama kagwatira hivi. Tulikuwa tunafanya homework kitambo tukiwa primary, tunafanya na ile koroboi, ile kamkebe ya doom. Tulikuwa tunakata, tunatoboa kashimo, tunaweka, tunaenda tunakata blanketi vizuri, tunaweka mafuta ya taa ndani, kanawaka. Sasa ile unafanya homework 3 times 4 minus 4, moth inakuja inafanya piu, kanazimika. Unakuwa na kahasira, unakimbishana na moth kwanza, unashika ndio uwe, maana inakuzimia taa. Hivyo ndivyo Wakristo wengi wako kwenye ufalme wa Mungu, wamezimisha roho sana. Ndio neno limesema 1 Thessalonians 5:19, do not quench the spirit, do not, because siku ile utazimisha roho ndani yako, ushirika utaondoka, na ushirika ukiondoka, life imeondoka, utukufu umeondoka, ukweli umeondoka, nguvu za Mkristo zimeondoka, because Holy Spirit is our power.